Orang mau dong bareng. Halaman lu ya, kemana? Pakai badak kali. Bagas ba? Pakai beres ba? Badak kagak ada mana. Kan beres ba? Oh iyalah. Ntar beres ya. Sana kan ke sedang. Ke sana jauh ke sana. Gini ba? Bapak, Ah, di mana HP lu? ini itu sok kerja. Ya tas ya. Beda, mana? Halo, pwede mo kayo, Ben? Kita romang kok. Oleh kita. Ba, mo diyan pon tunggo la. Maju mun lura. Bu, maju man keluar la. Saya yang bakal saya na. Iya ya ya ya. Iya na. Bapak, engkau keluar lah. Keluar ada emak jom. Keluar engkau bibendi, sungko da abi tak keluaran. Njak rang aku siapa atas song, jangan kaki mulian potuk mak berselebar kenda ngak jeria. Mon tak patot si angkui. Ila sih na ba, sungko da bajadin na. Tadi mo bajaning pontuk ro, sarungan malolo. Njak kaki jong man. Mata kani ngatur bapak sekali kaki. Allah mon tak pantas si angkui jong, kaki mulian potuk. Pai aku woi boleh tangken kaki mon dah iya. Oh, tak kenal aku kaki macam. Jangan menilai orang dari penampilannya saja, Pak. Lihat dulu akhlaknya. Adia, mau bolehin ngocol repajan. Dah tak kenal aku. Kuasain dah, Pak. Aduh, kata ini pelang aku nak kamar. Ah, siapa jalan? Datang ngare kagak lah? Mare le khla ka ke mare. Aduh, rapet anu mo sekali. Takhulan ru nyennar penggi takhula si amon no. Mun ngare ah. Disa punya. Aduh, keti phone. Yalla mun dah ya, deki pan ngibakin kaisar wiko. Wanan sapru ah. Benianan pendik ru ji ya. Oh iya. Semontok ru ta. Iya. Matan dia atoran sekali. Salah ta ame tam santa. Duh, jalan nak ngode setia. Mun lebat pon, lepan pepir kemarin. Jangan, teman. Iya. Keluar jam ada ya, Ben? Ntar kerana jong. Nyari cewek mana. Nyari mah. Bu, ini maju. Engkau biar jalan tak keluaran. Mak gaya anteng jijik. Tang di apa satu aki? Buat. Iya. Gimana? Pilih. Tahan ya. Iya.
Aduh. Lang. Aduh. Masakit. Iya pertama sakit, tapi dengan jalan. Dari mana kok? Gaya lah. Juga, dari mah? Maju saja. Maju lah. Maju. Hei, yang bujang! Beda pelik. Kaki menumpak sepeda laonan cong. Kaki bergelak tak amit ke kok. Pula tak padam ngatan jauh dari yang juta jo ya. Para ama kita tamat dari coran deh. Ya labon. Tak kunin na kaki pun tuki papan cong. Mun peraturan na kaki nggak tai jadi ya. Tina penjanang kok. Ayo jalan. Keng ke bala ke papan mi kau ke cong. Antos ya. Kus. Apa deh? Sami bala ya nan kus. Bah. Ada apa tangan Ale? Abah. Yer belajaran bergelak. Salah tak amit. Apa? Di majiri Ale. Saya belajaran ke kaki jeria. Wapa ko juta jo ye buk yuro. Mata nga ba sekali kan ko. Dagun na kaki mementukus. Pun pelatur na nga jadi ya. Aduh, jeria. Munda itu kan paham kok setodus. Kok lu ngebela ke siman, ke rojo keluar. Ada ngabanduk montuk nggak arwah. Pas nanti temu karon mun siman. Jadi mau baik jam. Ya ada nak lu tuju. Apa pak? Ntar dia makai kurjong. Entah nama hindi pendi kyo. Jadi kakek mau cak kanjaan pendi. Kok kan ngebela kakek. Kakek pondukan jong. Kakek ki guru mole. Mau numpak sepeda di maafi membereng toju. Amit cek yer belayaran. Kurung kok etar mau ngoreng. Bapak sotodus. Ngiding cek kakek. Duh, siya karo dia iya pak. Kapan nongkol ini nongkol lagi yang kok. Masuk ya jiri ngajri kakek pondok itu jong. Iya. Kakek mengkro keren ki dusna bapak. Boleh boy kakek ke pondok bi kok. Mau tak kini ngatur sekali kakek. Kenjar apa? Jangkok kayak kun mo deh bebeli. Ada apa mai gir-girin beda kan nak jadi. Mengkro tak kini ngatur ah. Man, cuman. Man. Apa pe? Keluar baju. Maju. Lu Ben, engkau tanya Ben. Apa man? Kakek mau bebertos, siapa ya ber? Perda-perda skikin lo. Ber jong. Aduh, engkau tato manginoman nga jadi ya Ben. Mangkan bulan tak man, jadi kok ya ajar na. Bener cek hung nangku. Pas toju. Ser. Baging kaki lah man. Tegas. Oh, mak baik Ben. Ay apa man? Alay kaki. Mantap men. Mak kata si man kok. Apa ya nu tegal? Duh, mak kata no minuman. Lapaya anak-anak. Jom.
Apa nih macet ngerjot? Apa ya no kage? Apa nih? Orang nyari gentak. Nyari gentak di rumah. Apa ibu tol jadi? Apa jaing jasa? Wo, biar balik ada apa? Mosok pun tukang nginum ngajari ya, Cong. Kaki si ajar tang merantang. Tak kira siapa sih coba pun tukang. Toro ada pacan kok. Takum din hukum soal kamu soal aku. Oh, dia iya. Gila. Tangan abon gimana? Ya apa? Saya kebabaan ya. Duh, tak ada lah. Bapak gitu tak ada rumah. Gus, Bah, apa jong? anak anda kan tarik tegalan no, Gus. Bah, ada apa tangan nak jong? Yung bade romar main HP. Main HP dia rumah cewek no main tegalan lo. Jong jangan siapa padang TV kah kita? Itu kalau siapa jadi ya? Alo tegal situ lo. Jom macam kesedong kusiman je kan? Jom kakek macam kurang ajar jong. Iya. Aman apa kagak pak? Ada apa laban kakek ha? Mun ke lain kakek laban mun kangkok. Marah ngoti. Kocak, 10 ke boleh biko kakek. Kurang ajar pecen. Engkau tak lemah lagi ngajari ke kakek pemodok nak. Mulai tahu aturan. Kurang ajar. Jaga. Kakek sejen raja sen ceplok di aturan. Kakek boleh pen. Barengan tangan anak jaga ngajari kakek. Tangan anak pemodok. Terang mon kakek tapi pemodok bireng tu mana. Meja ajari dah iya. Mulai man. Agak lebih kakek jen tos tangan nak pen. Kau sarang barengan tangan nak. Ya, di mandi. Pacaran ke pondok terakhir biko kemarin. Kakek mun tak beli kakek menyusahkan engkau man. Engkau tak menyangka kakek jauh dia. Engkau mengaji kakek masuk sekolah kakek memuduk kakek melihat tahu aturan kakek man. Kakek mak saja ngajari man. Saja cak kancan pendi kakek panom enoman. Kau pengen bulong kakek. Ateng pada tiap kakek ngaen man. Engkau ring tak andi todu sore to sate nganteng. Pemapan kakek yang kakek mulai muduk. Asarongan, asongkoan, kelambin pemapan. Jadi nyamai kau caki nak kena pondok pun ngak jadi pas dek remah kakek man. Duh, masalah. Makanya kakek nanti ring tua kakek man. Hah? Keton kok kakek ya. Mar man kakek monti kini ngatur kok. Kini sere bapak ria. Bapak ria beting tolang alako. Demi kakek. Kakek nyaman berde pondok korona tek kereman sekolah belajar. Melihat tiri ngaji kakek. Bedi ngak jadi isi kapok kakek man. Dek iya. Engkau ngoli mana buku man. Itu orang akan anak kaki bi embun kaki bi emban kaki ruah. Kakek orang nggak jadi. Kakek nyari pondukan di mabai, monduk di mabai sampai nyebrang ke tasik sekalipun kakek. Sampai mau pelaturan kakek teh yobe, siapa kakek teh yobe, kakek teh yobe. Pakun tak akan manfaat man. Kakek masih monduk ke demak. Kayak nggak kakek ontong hik berde semua lagi berde bapak nak ya. Mungkin torok kakek. Mungkin teh torok kok jaga bapaan lah ya. Kok kaya nggak besi kakek man? Palang kakek. Kalala di mandi kakek. Mau kita ngakan dulu. Pai terakhir bi kok mari ke pondok kakek. Kok tak bebeng abe kakek lah man. Kalah, selesai. Atas kakek bah. Budi.